tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo para dar la alegría y cosas buenas. Bala tu cuerpo alegría Macarena, Macarena. Now don't you worry about my boyfriend, the boy whose name is Vitorino. I don't want him, couldn't stand him, he was no good so high. Now, come on, what was I supposed to do? He was in town, his two friends were so fine. नीमिया तू कुछ चीर पाके रख ले, पल्ले विच मुखड़ा लुका के रख ले। नीमिया तू कुछ चीर पाके रख ले, पल्ले विच मुखड़ा लुका के रख ले। एवें करी ना किसे दे नाल प्यार, मुंडिया तू बच के रही, नी तू हुणे हुणे होई मुटियार। मुंडिया तू बच के रही, नी तू हुणे हुणे होई मुटियार। मुंडिया तू बच के रही। Hands up, baby, hands up. Give me your heart, give me your heart, give me. Hands up, baby, hands up. Give me your heart, give me your heart, give me. All your love, all your love. Vandaag in de ring 4 krachtige mannen. 1 gevecht, een finish business. Allereerst presenteer ik u de kampioen van 2019. De King of Kickboxing, Rico Verhoeven. Hij gaat het opnemen tegen een man die weer volledig is hersteld en klaar is voor de strijd. De Golden Boy Badr Hari. Mannen, bereid je voor. Ook in de ring vandaag 2 van de beste boxers aller tijden. Terug van weg geweest. Ik presenteer u de bokslegende, door zijn mokerslagen alom gevreesd, Iron Mike Tyson. Hij neemt het op tegen zijn rivaal, uitgeroepen tot sportman van de vorige eeuw, the greatest Muhammad Ali. Heren, bereid je voor. Mannen, begrijpen jullie de regels van de ring? Ja! Zijn er nog vragen? Ladies and gentlemen, are you ready? I said, are you ready? Let's get ready to rumble!
child so why